Cardom, Don Maletum, la Sipinilitum, it Sonsoni, it hit Henny Alama Bangelitum, Chinki Chetan Ponsena. Sikitang Siabang Elitum Chetan Polonang, non malom, dollar bang Ajakon and hit to pick Hanglo. Itum Kedam Tani and some Litan Pon Momloje. India currency ke dollar against ke $1 long ke Paro Sile Rock attack Jibon Pum. Lilita attack, Sitame Nona Makele Jang ring do Tukoklo. Athenon ke 92 rupees lo, $1 long 92 rupees lo, 93 alu bomb lo. Lasila bang so putha keli tum kiram tani ben same thek bolong je opposition party to men sitame penan criticize pon. Lasi hala tum ka criticize pon hod bang ke alang tum che thak pon lo. Je dollar pene Indian currency le aja kong ke bob kali. Indian currency le ki weak kali posepu. Je kopiloma bangte dollar se aja kong kang tang aja kong ke thi posepu. First of all, I would look at it as not rupee sliding. I will look at it as dollar strengthening. Dollar strengthening incessantly. Dollar si aja kong ke the aja kong ke bat. Amat si India currency bang ke chiludrong lo poselitum thek ponong je finance minister pe Nirmala Sitharaman ben sitame alang li thak pon lo poisonum karchu alam along. Lalo lasi isi per bang ke disadvantage do yong se litum yong si dollar against aja kong bob dun bom polotang te itum import a hormu ana bang ke iPhone punon pipi ne Ferrari tang ho pipi agari ne Lamborghini tang ho polai hai ke lake India long ke na solution elo athela hai ke imported side dollar pe si ke convert nei ke na monai import export claim nei hormu side la posi labang so alam opposition no criticize pon hot ke penan thak dun lo ruling num pen sitame setame litum langdam lo na Prime Minister Narendra Modi alang li Prime Minister man me prang alang li ke CM man bom hot kopiloma ke claim polotang te hula Congress atum sala bang soke government ruling lang salang li pudun lo ko son se pinyar ni India tangka moi ke bobare lo dollar against dollar aja kong ke there lo ko son se pinyar ni litum $1 la long throk cap an pinang kok titilo polama bangalang li sitame karju pondo ekto maning ke thi che har jak se ache thogar thupring lap alang li pen karju pondo Prime Minister Narendra Modi pen sala bang soke Prime Minister kalila ruling party Congress aphan arju polo hala bang so hot lasi lahai hormu ke men ijo joni pen kebat wawa de nai hormu kali ke posalang lihen men pulone mata government along chini don lo government along cherap don lo bang lo posine tame chini don ke kubuson sila answer aja kong ke bopre lo pala bang sot alang li arju pon lo senali to asap so video clip sitame lang pon chompa अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है ये ऐसे नहीं होता मित्रों मैं शासन में बैठा हूं मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता nang le tumla video clip se tamine lia sab so paklang pon chomang tum theklong lo azala bang so kyalang lihin ben si ka opposition ve karjudun ve ka criticize on ve abang lo je government aphan se tamin non alang prime minister ke chuhu da bang thoke laningkan ke bang bong si dollar aphan tho dollar along thoke bobdun jeng lo moi Indian currency thoke athe 77 alom penang cheng lo alang prime minister nang man lo pini ni ana bang ke 92 nang le rok lo 93 alu bom lo $1 along 93 rupees an alu bom lo jolapu asi pini ni por bang ke alang li bang ke kaprek pir the alam bang ke pir thelam ta pudam de alang li nan ni jet chok che theng dut pene arson ron che thurdut khai ben khayang bong to para hai lam long bang alang e thita ni je kaning je ko piluma pong te alang li kai ke sita me dhoromalam ning je ta hai je lan ben lo lasi pini ni India long Bharat along unemployment ke ong lapen ke dollar against Indian currency abang moi kai bob lahai abang kalang ang ho adeng chulong pen sitame barbe hala sot kalang li government ruling gov atum phat ka criticize un se ache thogar thopring lap sitame pinyar ni alang prime minister ni tan por bang ke ethen nat ning je hai he alar bang ka ning je thoe piloma plotang te Indian currency le ja kong ke bob kali dollar sa ja kong ke the tho lapon se pajut kok pinyar ni ang ho pen lam the sin nat nang barai he pinyar ni ang ho pen ang ke bar ke kupinoma plotang te unemployment sakuri ke longwang we kachali atum sakuri ke longwang we jui phun phat labang so puthak takali manipur long ronchi thurdut labang so puthak takali data long data economy tho data currency India rupee dollar against chilut chok la takali kopiloma plotang te alang lia deng chunong ke doke kai ke sitame
ฮินดูมุสลิมฮินดูคริสเตียนดอรมอาลัมเสียลังเลียเดียงชุนนลงโดโลลาเป็นเกนังลิตุมกัดดุกเวสมิทเทกปนลงจีนนเฮจงitu Assam CM Himanta Biswa Sarma pen setame pupon lo je mia tum phan thuke asap so setame kangphon aviden nang po pusipu to ala hai bang ke chok lo ison soni ba Bangladeshi tum phan bang ke la ke chini lo atheli tum yong sang anglom pi bom lo pang talang tum do bom pu setame bisi alang de tum angle ke nam bang ke dhorom pe na hala mia tum phan de lege pasung galide pinyar nia por ke hasot ke mia pulo muslim pulo setame pinyar nia bang ke Kristiana dhorom phanta pa phutulok penon ke bang gilang ke kupi pilone minority dhorom dok piglang eli tum bharora lo kapre ka phans tame pa phopon pone kupi pone thang chin ne pen la plus eli tum thek ponong lo alang li dhorom ka pathe pen jok risoi jang tum phan ke paching thur ke charlia hen ke paprang nang ji alam ke thanang ji lar bang ke alang kupi si klem lo ma plotang te mandir kim lo lake kopi lo ma de tum ado same chini lo ayodhya long ram mandir kim lo chok lo misen lo no na bang ke kopi si puthulo ma plotang te ram mandir ke tum kim elo te ram mandir kim chot ben gele tum chok ma chok che ile tum arnam sita alang lima hang ke thek la pen ke dowek adi malong ke tum kim kedet poma la ta kim vek nang ji posalang tum election camping hot lam ning je pono कि भैया राम मंदिर तो बना दिया बिहार में सीता माता का जन्म हुआ था सीता मंदिर कब बने बात भी सही थी राम मंदिर बनने के बाद अगर सीता माता का मंदिर नहीं बनता है तो काम को अधूरा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा भाई asim mandir loksi ki kim ji ha pui hin lang nam lo plotang te kopi lo ma plotang te eli tum kaddu ko vesta me chini ji khan sar pupu eli tum alang li channel sa me do khan gs research pune pine ho ase alang li ki kopi lo ma bong te inut athan bang chot la pen ki youtuber chot alang li youtube long silo than po tangka palong po la pen so dak thak silo cho than po coaching chu people hai pen silo palong lo than po tangka chokomai chor ba setame pinyar ni alang bang ke kopi siklem lo ma plong te data phan ka matha usumar phan ka matha pe na jok mate kiso kiun e tum phan ka matha pe na jok alang li coaching along setame alang lia apena anu phan ka namen e pusipula pen pharo hini pharo ke thom men salang ke pinyar ni an setame than bom la pinyar ni li tum la ana coaching long thai velo don tum pharo pho pe na ke koma ki jum ge li tum ke long ma thai velo setame pinyar ni alang li pharo hini pharo ke thom men se than bom la la pe la bang so tangka pen salang ba non bang ke pilwa bo te isi hospital kang puya phan bang lo la pen ki hospital chot kali alang non amat ke lab sitaming pupon tang lo posepu test ka chikuria dim avi hai ka test ke enadim la so dim mang galang pupon tang lo la pen ke joy anam ko an ma pok te phokep trokep sia ke pen selang en bom lo posepu हम लोग को टोटल 5 हॉस्पिटल बनाना है कैंसर का अलग बनाएंगे ब्रेन का अलग रहेगा हार्ट का अलग ही बनना रहेगा किडनी का एकदम सेपरेट अलग रहेगा कितना ही बड़ा डॉक्टर रहेंगे हमारे यहाँ फीस 50 रुपये 50 रुपये में बढ़िया डॉक्टर मिलेंगे बढ़िया मशीनरी A to Z मिलेगा la pen mo alang li hospital ke theyong sing puthek sel pong te hala bang sor ni hala so hospital long ke ki duk ke la katum sika phokep pen sike so chelang long lap ji po salang li pu pon lo la pen alang li ke mang lam che paklang pon lo la pen pin non alang li lep kang pu lam se ta melang che paklang pon lo la pen anamen e pin pen ke so pen ana tum phan ke joy pen selang pen anum phan ke en se ta mi phokep trokep pen jola puson la si government na tum ke claim nang ji kam asaya bang ke nona bang ke achi chacha youtuber atum mama ne than bang atum tang ho mama ne social activist tang ho lo cho than bo ma bang tang ho to la hai atum se nona bang ke nang claim nang rong ko people obong te la ke government atum ke claim clip pen jo government atum dhorom ke pathe rong pen jok ason mandir pipine ke bharik kem ji la pen dhorom anathu bang ke alang penang anatang ka hijik ji la pen ke lapson dak thaksi alang nani ne dhoroma a program long lopong te alang chetong dun thekji ajara long non alang li politics ale phan chetong dun thekji setame kisung det ke boy det nani ron ka chethur tang ho manipur along ason son ke kele damji ke phelam lo alam angate ang chun benan ta barbe jola pusona government se nona bank ke nang cheplang thurong ha komania loge than chot coaching chot than chot bank ke hospital kang puya phana ke manglok me thanga tang ka pen government ke rap joine pin pen setame pu government atuma bank ke ka cheplang thur bank ke munira sentiment pen loksi ke pathu jola pu pena la sinon setame election ang te bok bom lo ason ang klang bom lo ason politics ang klang bom lo la seli tum kar biang long same la bang salam mang ke klang pa hik pa hagli tum thek pon long news channel la long asap so video clip sa bang nan tum lang pon tha pading o ede ji ho mate copyright do ko pone pipone chi ne pinos lang pon chom tha
Esurap urkang bang sosikar hidam pasar lam tia songsi meithang karbia khai dum hakop hisar pusara ka hut pen kewan bom wrong care charge nam khara hem ki priya hut lang dun ding si lam the si put dun mat selvi bon tam mondir hem ki priya hut ban ke ECM majuram lek thesi dami asyang tong ka chi bidun si ke chi ki bia so phan ki rai kom dun thek ka chi pakang du ahok kedam tar koi ni phai in koi ra hinia ni volong koma ji mate bokolia irrigation along arun ripin ki do ki ki bia so tum ka chi rai thipadi malong ke EC pen thari dam edlo bangso ki thari dam hut arun ri pen si ka chi rai lo pot si kardom kardi ati makrong jismet drong kera do one nam ghar charge hem do ansidami free pon edlo bon ta towara ko along ki kimtan ki ki bia so tum kardom hem mate mondir ki pridam hut bang ke majuram lekhe adi malong ampale dun si asyang tong chi bidun pen pa pri long leten Nana litum thek ponong lo laki kona luma pang te ilitum dak bolong komaji irrigation along hadak eviction hot lo sala bang so eviction hot along leke ada illegal si do lo posi hadak kadu kawe phanta evict adang po sitame ala news long e than bona teng blo tang te charge ahem kardom ahem tang ho pipine masjid tang ho pipine lahai ke hek lap herek lap lo pakreb lap lo evict lap lo sitame mandir alam nang le rok lo halada pora bang ke pavuglong le det posepu lata pavuglong ji kali ala ilitum news song summit hek ponong ji ili arleng atuma matsi hada kache song nun thu posepu jola puson sinang man thu det la hen lo lasi ajara long setame itum arona long ke itum equal dhorom pupe yat pupe lapen ke jongsi illegal long le plodang te hala dak ajara son setame iwik lor nang po athela ke dhorom la so dhorom pu pangjok je det nang po je amuka ke sikur puke honghari puke hindu pu muslim pula so bang ke lang le den nang po athe hadak arona teng men si claim nang je po se aron men si thale lo nang po sitami la puson claim kredet sitami litum thek ponlong kedam tang aning kan karbir sonim soronga je chidahut ihin ke risonim soronga je ninga rong bohong sitami ihin bang ke me krim meglang arlenga tum hem ki do thai ave arve pen ayat pen ki chumo ve pen ahem ivik dam thai ahem tharle dam thai ka chiru pahang jo people opong thala bang sota fula ronga je thek desi karlen lo the people opong te munida tum ronga je na si busy po hapusi kilang busy po la pu chini dun de loko setami hala bang so por sa pu bang ki ivik dam lablo arleng hian plotang te ka che tharle malom sota chok ka char plung malom sota chok ka tharle kang hon ka jin so che paklang ma che paklang kle hadak thali wang thali plin setami pini keng sang phano bang te hala laka muka tum hormu laka muka tum la sona hormu he bang nang pudeji ayaji po ma si ke palom ma se pinya bang ka alom thip pong la hello dona tum ta si neli ning je dam re lo plotang te akheno ason se pinangan atum kinang long ta thegi setami alam bang eli tumun thi parsek lo plotang te ahok pinya ni litum a politics las puson sinona bang ke nang man thu delo ta si kibang jilang ani le litum details chethan pono nang nili penabdi kalom apor misen longji itum ang ton details setame chethan pono nang la sepinya bang lan men si eng ton kokpok kano